Salim lazım yarasa bölümümüzde Survivor oynaydım bu arada. Sıralım kaç yapıyorduk. Bunun şahsın ötesi. Dostlar benim de bu öteyinde dostum var. Yani dostum temir bandam. Buradan kafayı da sandıktan ona da götürdü bataydı. Şimdi monsterım var. İyi benim. Benim. Sauti'den. Ben öldüm. Buna yiyecek sorun. Adam beni öldürdü. Ondaklar. Mühendis vurdu. Bunda bir robot değil men bulam. Zonaga kireten ki. Zonaga kireten ki. Sonunda ben Zona'nın şimdi ölmesin var. Bol ne degen sandak. Bol metrene toktatu var. Tamam, ben kanday elem gitip gittim. Bu zalim çocuğu bir türlü yekin. Ben bu yaktan çıkım. Kaç.
болғандығын өтеген. Сіздерге жаңа көрсетемін. Мұны мекен емес, ол мекені жай ғана ғимарат. Ал мына қанаты бар адам ол торт. Сіздер білесіздер оның торт екенін. Өйткені мен ғана мықты мына тортты. Және де сіздерге тағы бір нәрсе көрсете берейін. Мен де ғана ұрқаған болатынмын. Мен ербот тұрған ол мен. Түсіндіңдер ме широм. Яғни тағы да қайталанып жатыр. Достар, сізге бір сұрақ қойайын ба? Мына аяққа çalıştırasaydı. Неге мен құлай қойым? Бақ қойма, бақ. Бақ. Осымен видео бітті. Сау болыңыздар, достар. Дейсіңдер. Сау болыңыздар, достар. Бүгін біздер Asıl videomuz bitti. Sağ olun dostlar.